Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, a winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata. Ti programa nga napalawan, lakip, di napalabas. Matnagakon! Narpak manong nemi ti sanga nga nagbatayak, ti makadakes ti sanga nga nagbatayak nga narpak, ket naibatog iti nauneg na deras. Nagtultulid tidak manong nemi, nagtultulid tidak, nakatultulid tidak, aging gana nga maulawak, ket iti pa nagdisok. Oh! Kasla awisan nak manong nemi tinaimas nga turog. Kasla tagtagihinip ti amin. Aging ka nga. Nakangega kiti. Marieta! Woo! Marieta! Ayam mo! Agawid tayo! Malaman! Marieta! Manong nemi, aguniak kuma, ngagparayat, gabutan na regregak nagak nga rod, iti sanga, ti kayo nga natayag, kat iti batog na kadaraas, ngam aumat sumngaw, kadag iti bibig ko, rayatan dak, adak nito'y, natnagak, kunak kuma. Ngem, manong nemi, awamat ti sungaw iti bibig ko. Rayatan dak, natnagak, Linibasan tayo man ni Marieta. Di naman siguro kaya tayo nagpadawat ka na kiti naalala nga. Atis ka da, ta. Nagawit tayo nga rin. Tayon, gawit tayon. Pinanawan na tayo ni Marieta. Saan? Saan na nga panawa? Eregregak, natnagak, naspak, tisa nga nagbatayak, at deras, tinakat nagak, ala. Aging ka manuniming kasla tagtaginap maninti si Marno, kat nangiko. Marieta, anak! Ni nanang ko. Marieta! Ni Manang Lorna. Manang Marieta! Ni Mayang aling ko. Ngimkaskas di manong nimi sa anak nga makasumbat. Awan di sumngaw nga balikas ka na ginibibig ko. Aging ka. Nakasla talaga nga nakaturog akon. Idi makariing akon manong nimi. Rabiin. Tinangad ko manong nimi. Nagngato. Natinagak. Kadimpakat ko manong nemi tilaing ko nga kumalayat, kumalambitin. Kadagiti lanot. Tapno lang makasagpatak. Sumpatak, sumagpatak. Naging ka nakadano na ako manong nemi iti sapaw ti deras. Nabanugak. Agawin akon. Sadyay. Sadyay papanak. Taray. Impakat ko manong nemi ti kinalaing ko ngagkulumbitin kadagiti lanot. Impakat ko ti paspas ko ngagtaray. Ngem. Awamat tenti. Pagilasinak tapno agsikuak. Tapno makaawidak. Ala.
Ala, ayaw awan ako. Tingkay nangigan, papagayam, ket may salay nga paset, ti pagkasalitaan ni Marieta Baisa, iti barangay 15A, Alay, Bato, Ilocos Norte, iti panangisurat ni Mayang Baisa, iti sumaitlaing nga lugar, papagayam. Aya? Ket, dahito iti may ikanem nga pakasalitaan, nga iti pagpilian, para iti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti June, iti programa ti kalagip ti napalabas, ababa nga pakasalitaan ni Mariet, nga napoluan iti naginawandat sunggo. Sumud lang nga nalaing kumalay at kumalambitin ni Mariet na naginawandat sunggo kinataray. Yamantes ti amin pagayam, siyempre intay to ituloy nga ibasa, dito pakasalitaan ni Marieta. Yamantes ti amin, tayo denggan na ito'y awis kan panagyaman ti 5th Grand Finalist. Congratulations! Iti 5th Grand Finalist, iti Reynaldo Rey Fiestas and Tensidro Award, awan sa balinusan nga ni Christopher Kiano Tagorda Tabayay, a.k.a. Kako. Iti panangisurat ni Binilda Pantalyon Pakulan, iti Poblasyon, Santo Domingo, Ilocosor. Denggan tayo, ti panagyaman, ken awis ni Kako. Jakmas balan ti ragsak ko, tatoy pakasaritaan ti biyag mi ti nangabak. Ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Kakalagi ti madaman nga agbuibuy ata, pakishare ti programa tayo. Kasi tinak pa nang i-share papagayam. Ket lakit mat... Iyan, at the session meeting, ito yung bigat, Sabado first Sunday, iti month, pag-am sa katsud ka po ng kanatan tayo na ito, tayo ka, intay ituloy yun, nga ibasa, ag-share ka pala, amsat kang gayam, agas iti niya panag-share. Share this program, ket siyempre, ti pagkasalitaan ni Marieta, ket may sakadakitin ti pagpilihan, para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti June, iti programa tayong lagip ti napalamas, inagtulturing nga Reynaldo Rey Fiestas and Tensidro Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiestas dita Honolulu, Hawaii, ken astamutan, pangabakan nyo, iti akakarakil a premyo papagayam mi. Please share this program, ket napimbitas betlaeng, ngayon kayo tumadladinggan into no aldaw 12:30 at nga nati alas 2 iti program at nga lagip palabas iti Action Radio DCJC Lawag. Papagayam, hintay ang ganda to yam kada kita taga-Hawaii dinggin nyo na to Naglukaten ti Yum Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum Letson. Agaramid tapay iti Letson and Rice Bento nagbalorlayang iti $14 plus tax. Ken 1/2 islab Letson Belly nagbalorlayang iti $65 plus tax. Ken 1 whole slab Letson Belly nagbalorlayang iti $130 plus tax. Ken mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. On in marriage by Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Nagdag birthday tangal daw, hindi kablawan. Happy birthday.
Kani Mama Gina Magaway, iti Kabusligan, Bacarilos Norte from Sari, and Raisa and Jonathan Magaway, iti Kabusligan, Makara. Mama Gina Magaway, happy birthday keng ka. Kamagayam, hindi ka din, ituloy nga ipasa. Dito lagip tira palabas, ni pagayam tayong Mariette Baisa, iti Alay, Badok, Ilocos Norte. Iti panang sulat ni Mayang, iti Badok, Ilocos Norte, Matlaeng. Ituloy tayo nga basa. Agnaid kami manong naimit na silsel nga barangay, iti Badok, iti barangay Alay, Badok, Ilocos Norte. Ado ti kabakiran kadamang bantay dito'y manong. Nipot-putong ti balay mi, ngam karoba mi, iti eskwela. Nga dito'y nga umay agmerienda no kasta nga recess iti pupils taadda iti tianggi un store de dinhanang ko. Naginawan dak kano manong name iti sungko. Ngem no agsarmingat gasam ko mataking ingas ti sungko tra pintasa. Ngem jagargaraw ko. Naglaingak nga kolumbitin manong name naglaingak nga datay agtaray. Kadi di agtawan na kundi 10 ko na niya inyar sa asko kinimanang ko nga Lorna. Manang, agmensa ko. Ay, balasagin dati ading ko. Kat dati kang kanay mo laglagi pa na Marieta. No adamang luko king kang lalaki. Side flying kick him. Yeah! Pak! Ko na. Kat no asidag kang ka, tumeng, batilog na. Tug! Oh! Na. Ha? Nagdagipin. Tapi manang. Di kasi nga langak. Sigurado ka din nga adoy gusto ka niya. Kawa na. Ang mga nodan to mga yat, ang mga rape ken ka. So nga, kasi na flying kick. Yeah! Chew! Una sang tumangam. Tug! Yeah. Kaya minsan nga aldaw manong naming enak panangawis kanyak dagiti kaubingak manong naming na pangkamiti bakir na banda nagpidot iti kariit nga lumboy siyak met umuliak met atis kada anunang kanda dumapay nga aging ka manong nemi na narpak tinagbataya nga sangati kayo kat natnagak nagtulturid tidak manong nemi aging gang na nga nagdisoak kat makaturo kak mutin kasla tagtakinip ta amin. Marieta! Hintayon! Marieta! Kahit ko kumati at buoni manong naming aumat sumngaw ka na bibig ko. Aging ka nga. Marieta anak! Ninanang ko. Manang Marieta! Ni Manang. Ni Mayang ading ko. Marieta! Manang Lorna. Ala. Tulungan na. Ngem talagang awan ti sumngaw ka na bibig ko. Nakaturo ka kat nakariingak rabiin. Tangadik tinagdapuak na kangat-ngato kadimpakat ko maning tilaing ko nga kimalayat kadigit tinanat. Aging ka nakasapawak manong nemi. Ibagdadabulan. Sujay. Try. Ngimjak bagtan masarakan iti pagsikwak manong nemi pagilasinak. Ala, nayawawan ako. Tarayak na taray manong nemi ngem nakadanunak idyan Nueva Era. Naging ka nakangigak idagpukpukan. Inasidgak. Kuya, uy, apeda ka. Nayawawan ako kuya, inutiayang ko. Dakalibante tinuvera. Nagkapuam. Di alay badok. Ay la, nagadaw. Umay ka tutulod ka. Hindi di highway. Manong nemi. Gabo siguro tarapintasak. Ne? Itulod ka di highway. Ngem tandanan na. Ano yung tandan ko ka? Manong ni ibaba na matit ti pantalon na. Ala! Malagip ko manong nemi di insuro kanyak ni Manang Lorna. Kinugtarak. Tug!
ko na, out mo rin yun. Taray, Marieta, taray. Ingga nakadano nak iti highway manong nemi pagluganak nga ron ita. Manong nemi tinaramid ko insanggak ti bagik. Para! Ako nakita, ito nila imkis ti preno ti bagong. Hoy! Oo na kang ubingan. Anak kong bigan, balasita nga akong sir. Nayaw awanak ngamin. Sige, naglugan ka ro dahil. Naglugan ak iti likod. Napalawlawan manong nemi iti tulda. Diya ka mo at naglaon. Idi agsardengin. Makan, tayo tapalad ta. Baka mabising ka, makatuin. Pukit. Pinagluto na. Nagluto ak mata. Hindi na nga kaluto kami. Nangang kami. Gamot na makaturo ka. Ay, turo ka. Di makadakis manong nemi. Di makariingak. Adamatin mangang anggo kanyak. Ha? Hala? Tata? Mabalingkan. Gamot na nagreglakan sa kari. Tata nagreglakan. Masya nga mabalingkan. Yeah! No! Tinumin ko na. Taray. Aging gang manong nemi nakadano na kiti may isa nga kalapaw, may isa nga bakit, iti nadanong ko. Lula na yawawa na. Nga mamuk ti bagag ti barangay ko. Ay, nagadayo bara, bapok. Tulod na ko ma. Ay, awang pagpleta ta. Alagyan ka pa dito, agurnong ta, pagpleta ta. Manong nemi banbantay, turturod, iti ayang ko. Kat siyempre, mapanak iti bantay, tapno agala ak ka, mabalin ko nga, alain nga ilako. Aging nga danuang nga kwerong, nuwang, kamat-kamatin nakbatin, taray. Imbaglakit din, taray, nga kato, maray manaw. Aging nga nakadano ng timay sa akayot, kinaha. Imuli ak iti kayo kenta kangat nga tuwak ti makadakis sangag hangaw pumano tinuwang agkwerong mapan na sungsung duen sangsang duen kuno sangsang duen ti puon ti kayo tapno matulid ala po apayaya na basol ko si kasa kanwa nga nakakita ak manong name ti naka-uniforme ti soldado naka-armas da. Ariatin dak, sir! Sir, ariatin dak! Hindi makita da manon name tinuwang nga mangsangsang do ti pohon ti kayo. Pinarakpak na natay tinuwang. Mulog ako na. Kapag ka na naman to brontoy. Sir, gusto. Inlawlaw ako kada. Ilagawin ka. Po na pinarti dyan nuwang manong sa adaintad da kanyang. Papanan nyo ka di, sir? At darootan mga kuta rin iti kalaban. Ito dati kabantay ko. So, mas tao kami kapin ang takad to. Kinapay nga daan nuwang nga nakadaan ito nga kwerong. Bale. At palunoy mi nga lutoy nga siday mi. Haging gaman nun mi nakaurnong kami ti pagplete mi nga gawid. Mangyawid kanyak kinilura rusa. Dito'y alay badok. Kinilima nung nemi, tamakita na ko, nagiti kakapsat ko, kininanang tiyata. Oy, anda ni Marieta! Si Bibiyag ni Marieta! Anak ko! Ay, ating ko, manong. Kunamin nun natay ka nanak ko. Ay, po, nayaw awanak, danang. Nayaw awanak. Nakanado nga peggad, tinak naglasatan. Wala nga bali anak ko, dakan. Manong nemi niya mamuk ni Lura Rosa. Sa amin nga pinalubusan nga nagawid. Ti makadakis manong nemi talong aldaw sakbay nga graduara kiti high school idi tabatahi ni tatang manong nemi paunayen dagiti didigra manong natay ni tatang gabatan na pa iti bantay tapno pa naghala iti kamangeg manong nemi kendrabong idi agawid kasdawon ti alaala ko ako na bakit nakagatak ti karasaan. Hindi ko natumban sa aming inaisalakan. Natay ni tatang. Nagraduarak manong nemi na kamansahib ni tatang. Si marunumat ni Lola Rusa, apo rin ti pa nagsasaruno. Ay nga manong nemi nga sa anak ko nga makapagbasa tawanin ni tatang na panang nagkatulong in Manila
Ti makadakas ng kasara ka itinauyong nga amo. Kahit ko idin ti aglibas ka pumanaw ngem saan ang makalibas man. Paunay mo tinarigrigat ko kunak. Aging gang da baro nga driver manong nemi ti amok. Ket nagwapo. Dagiti talong anak dagiti amok manong nemi agkras da kini Eddie. Medyo may sangal daw manong nemi nga dakam indo ang duwa kini Eddie ti kusina inarakop na. Ala Eddie. Ilocano akmet. Ilibas ka. Amok nga sang napindas ti panang tartardak nga toy. Isungin tong parbangon at libas na. Nagkaidakam kini Eddie manong nemi kada di nga rabi nga panangisagana mi ti panaglibas mi ket kabutag gwapo kadi patpatig ko kadi patpatig nakmet manong. Oh, Eddie. Marieta. Eddie. Oh. Nagawid kami dito badok ket yung maamok na ni Eddie ket isut nagbaling nga asawak manong. Nagagat ni Eddie da isu iti nang nga si kaso iti nabaybayan nga bagkag kentalon diri tatang ket siyempre nagabuti-gagat na napaadal mi na pagpapagraduar mi dagiti duwa nga anak mi. Aging ka nga dagiti anak mi nga duwa manon nemi ket adda da mismo iti Dubai. Gabot adda nagpapawit iti kwarta nga para iti asawak manong nemi nay. Naisungsungmutan manong. Agbarbartek mata. Aging gamanong nemi kamkamatan nagmata. Adalalakim. Gabot na laing akang tumaray manong nemi matarayak isuna. Aging ka nagsakit ti asawak. Ket ko na ti doktor. Nusamong isardeng ginom ti arak. Matay ka. Insardin na nga rin tinaginom, manong nemi kat nagbalin nga na siya at asawak. Saanin nga gininom, ken saanin nga ginimon. So naragsak kami manong. Itay nabit ka nagbakasyon di kitiduangan nakmi kat nakaragsak kami. Ket kunada kada kami. Anna, tatang, nanang, sabi ko mata, 120 problema yo. Ituloy yo ti agragsak. Anyaw na kasapulan mi. Kasapulan nyo, itad mi kada kayo. Hanggang pailaga sa sawa. Iso nga ita, manong nemi, ket narangay, naragsak ti kasasaan. Ket no, talyawag ti kabambantayan kang kabakiran, malagip ko tinapalabas manong. Kasla mailiwak ng taray nga pamanagkulumbitin. At least manong nemi na alpasan na kiti panupo kiti biyag ko. Dito nga ti pagkasalita. Thank you, tilaing mo nang ibasa, kit sabi ko mga, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmi na dibiyag. Ito agyaman nga pagaya mo, Marieta Baysa. Iti parang isurat ni Mayang Baysa. Iti alay, badok, kilokoston. Kapagay, mga itumat lang din ken buyaan ito no aldaw, ti programa tingang lagip ti palabas, iti Action Radio, DCJC, Lawag, papagayam, tap na napimbilas tumit lang ti panakaiportray na. Thank you nga lagi nagbuya kas ken ni Dampa Esperanza, ni Teresa Balmaceda, ken Bachu Kai, Bachu Chai, ni Delia Ruiz Pablo, ading Delia, thank you Delia, Perlita Glipematsas, ken dumapay nga nagbuya. Thank you for watching. Awan ti dirmanong na imita, kabata the session me.